I pozdrav ljudi, dobrodošli još je video na kanalu Be Social. Ovaj video, kao što vidite po naslovu o čemu pričam, jeste naslov kako da upadnete u sadašnji utorak, kako da uđete u sadašnji trenutak, kako da upadnete u sadašnji utorak, kako da postanete prisutni. Ok, zabadam jer sam ovaj video već snimio, ali audio nešto nije valjao, ali nema veze, onako je bio predugačak, sad ću probati da ga spakujem u kraći video, da bude ispod 10 minuta. Upravo sada je 2 sata i 37 minuta posle ponoći, znači 2 sata i 37 minuta ujutru, ono AM. Ok, za ljudi koji ne kontaju. Uglavnom, snimit ću ovaj video jer sam odlučio ću da ga snimim i idemo ispod 10 minuta sad. Znači, prvo sam htio da kažem, kao što sam već rekao, ali vi to ne znate jer vi ovo gledate prvi put, jeste zašto je jako bitno da uopšte naučite da ulazite u sadašnji trenutak. Znači, zašto je bitno naučite da budete prisutni, da postanete aware, da steknete awareness, da prisutni, awareness, svesni u sadašnjem trenutku, eto tako neki, to su neki nazivi za to stanje. Uglavnom, jako je bitno zbog dve stvari, ili jednu i onda ova druga je, spada 1000 stvari u nju, a to je sljedeće. Prva stvar jeste i najbitnija, znači nije ništa vu, nije ništa metafizičko i duhovi, ne znam jako je jednostavno, nema veze sa nekim, ima veze sa budizmom naravno jer je sadašnji trenutak, to je ono kao budizam, kontaš, ima veze s budizmom, ali nema veze sa nekim religijama i bogovima, šta znam, jednostavno zato što je korisno iz praktičnih razloga, jer kada ste vi u sadašnjem trenutku imate mnogo veću dozu proaktivnosti i manje vas kontrolišu neki, znači manje vas kontrolišu stimulusi i manje ste reaktivni, a više ste proaktivni, više ste vi ti koji donosite odluke. Sad, to je cijela diskusija, ono, Sam Harris, free will, znači da li imamo slobodnu volju, nemamo slobodnu volju, uglavnom, ono što ja želim da kažem, ajde da preformulišem za ljude koji možda smatraju da nemamo slobodnu volju, imate veću iluziju da imate slobodnu volju. Ok, iako je sve ovo što mi živimo iluzija, svakako da želim da imam iluziju da imam mnogo više slobodne volje ili da sve ja kontrolišem nego da imam iluziju da ništa ne kontrolišem, jer ako imam iluziju gdje ja sve kontrolišem i sve zapravo kontrolišem u toj svojoj iluziji, onda mi je svejedno da li sam u iluziji ili nisam. Mada ako imam izbor da odaberem da ne budem u iluziji, onda bih radije da ne budem u iluziji. Ok, nije ni bitno, uglavnom, mnogo ste više proaktivni i mnogo više imate kontrola nad samim sobom, nad svojim životom, nad svojim mislima i tako dalje i tako dalje. Ok, sad kad smo to skontali, znači skroz je praktičan razlog zašto želite ovo da naučite i da ovo steknete ovu veštinu. Znači to vam dođe kao neka odskočna daska. Druga stvar, da, zaboravio sam da kažem, zato što u sadašnjem trenutku vi ste isključili, odvojili ste se, niste se identifikovali sa svojim emocijama, sa svojim nekim telesnim problemima, sa svojim mislima, slikama koje vam se nalaze u glavi, znači niste identifikovani sa tim sadržajem koji vam se javlja, već ste uhvatili perspektivu i svesni ste da to je, znači da emocije i sve to, da te misli, taj ego koji postoji, da vi niste to, već da je taj ego tu, a i da ste vi tu. Znači vi niste ego, ali ste oba tu. Ok, ovo je možda malo konfuzno, uglavnom, znači dve stvari, veća proaktivnost, skroz praktična stvar, znači za sve što radite u životu možete da iskoristite, to je prva stvar jako bitna. Druga stvar jeste što ćete se bolje osjećati, to je smanjit ćete, moći ćete da isključite taj stres i to će vam biti korisno da imate manje stresa. I šta je jako bitno, znači želite da sve te zbrke koje imate tu u stomaku, znači na tom nekom energetskom nivou, u mislima, naravno ako vas nešto boli i sve to, vi želite to da rešavate, ali možete da iskoristite sadašnji trenutak, znači kao odskočnu platformu od koje možete da, znači kao neko tvrdo tle, kako se kaže, od koje možete da odskočite i da rešite neki problem koji imate. Ok, znači to je trenutak gdje ste vi u kontroli i tu možete da donesete odluku, znači da rešite neki problem i da možda rešite te probleme koje imate, da sljedeći put, da naredni put kada ne budete bili u sadašnjem trenutku, kada ispadnete, jer sigurno ćete ispasti, to je činjenično stanje, kada ispadnete iz sadašnjeg trenutka, da kada ste u tom autopilotu manje problema imate jer ste ih rešavali. Ok, i samim tim kada imate manje tih
onda ćete moći lakše da upadnete u sadašnji trenutak sljedeći put. I također, kada već naučite budete u sadašnjem trenutku, možete da postavite strukture, sad je ovo već advanced, možda u nekom narednom videu pričam o tome, strukture, navike, šta god, znači različite neke strukture koje će vas, kada ispadnete iz sadašnjeg trenutka i upadnete u autopilot, gdje vi više niste toliko u kontroli, gdje ste lutka 100% ili bar procentualno lutka, gdje ćete moći, znači kada nađete na te strukture, one će vas vraćati u sadašnji trenutak. Ok, ovo se možda zvuči malo konfuzno nekim ljudima, uglavnom idemo na načine za vežbanje i za prvi put, znači da upadnete u sadašnji trenutak ako niste nikad, u trenutak. Šta se dešava ovo? Evo ga, uglavnom, ono što sam hteo ovdje, naravno napisao sam subscribeujte se, da se setite, jel da ne bude vam vičan tek na kraju videa. A ovo prošli put kad sam snimao video nisam ni iskoristio, ali ajde, evo sad ću da iskoristim, pošto kad već piše subscribeujte se, a i da bi brže nabrajao. Znači, prvi način da upadnete u sadašnji trenutak. Pročitajte knjigu Moć sadašnjeg trenutka, Eckhart Tolle. Prvi put kada sam ja upao u sadašnji trenutak jeste dok sam čitao tu knjigu, sećam se da je oko neke 46. strane, ono objašnjava na milion načina, znači šta je sadašnji trenutak i sve to, jer je rečima to teško objasniti, ali on objašnjava iz mnogo nekih različitih uglova, gde kada vam nekoliko tih stvari klikne u glavi, kao što je meni jedna bila gdje je on nešto rekao, vi možete da gledate sebe kao iz trećeg lica, kao u igrici, nešto na tu foru gdje sam ja uspio da izvučem svoju pažnju, taj kao awareness, i da posmatram sebe iz trećeg lica, znači da vidim sobu, da vidim sebe tu gdje sam sedao i bukvalno da na ne znam koliko minuta ili sekundi, vjerojatno su sekunde bilo u pitanju, prestanem da se identifikujem sa svojim mislima i tim emocijama koje sam osjećao i sav taj majmunski koji se zove tako u budizmu, znači koji nazivaju, koji se tu dešavao, ok? Moj sadašnji trenutka, sećam se i drugi put kada sam doživio taj satori što zovu, kao to neko prvo neko mini prosvetljenje ili šta znam, neku pleromu, neko to divine experience je bilo isto u srednjoj školi kad sam čitao Moj sadašnji trenutka, seo u bus i u fazonu samo me puklo i to vam je taj, ako ste nekada doživjeli to, možda niste, možda jeste, vjerovatnije da niste, ako tek učite kako se uopšte meditira i dolazi u sadašnjeg trenutka, to je to neko iskustvo gdje vam je bukvalno svetlost, gdje ste na neki način jedno sa svim, gdje samo osjećate ljubav, baš čudno iskustvo, znači niste konstantno u tome, to vam se desi s vremena na vreme, uglavnom, naravno prisutni ste u tom stanju i plus osjećate taj divine experience, tu pleromu, tu svetlost, ok? Uglavnom, pričamo o sadašnjem trenutku, tako, ali to je bio drugi trenutak gdje sam ušao i u sadašnji trenutak i u to stanje. Weird flex. Uglavnom, idemo na načine kako dođete u sadašnji trenutak. Znači, prvi je, pročitajte knjigu Moć sadašnjeg trenutka, kako lepo pišem ovdje, mogu bi nabaviti onaj pad. I kako budete čitali tu knjigu, kontaćete dok je budete čitali i vjerojatno ćete kroz samo čitanje uspjeti da upadnete u sadašnji trenutak. Drugi način koji isto iz ove knjige jeste ako već meditirate, kako izgleda liko je meditira ako... Zapravo da. Evo su mu i cipelice. Ok, uglavnom, zapravo tako izgleda. Uglavnom, da, ako već meditirate i ako znate da meditirate, evo ga odmah broj 3, znači načini da meditirate jeste, možete da imate jednu tačku na zidu, tako sam ja prvo meditirao, kad sam meditirao jedno prvih 6 mjeseci do godinu dana sam bukvalno tako meditirao, jer je korisno za neke druge stvari, znači da imate tačku na zidu i da se fokusirate na tu tačku, znači korisno je za dosta nekih drugih stvari, ovo je možda čak i više neka, kako mu ovo dođe, yin meditacija, mislim to je tako koja vas troši, uglavnom dobra je meditacija, imate onu drugu meditaciju koja je više healing meditacija gdje zatvorite oči i onda posmatrate disanje i reflektujete unutra, znači šta se dešava, posmatrate disanje, osjećate stolicu na kojoj sjedite, osjećate ruke na kolenima, slušate zvukove, fokusirate se na disanje i tako to. To je ta više meditacija koja više vas leči, manje vas troši i ona je jako dobra. Uglavnom, ako već meditirate na bilo koji od ova dva načina, Eckhart Tolle u ovoj knjizi Moć sadašnjeg trenutka,
dok meditirate, ovaj čikica ovdje kojeg sam jako dobro nacrtao, ne mogu vjerujem da sam i dalje ponosan na to, on kaže Eckhart Tolle, znači možete slobodno sebe da zapitate pitanje kao neku mantru, možete da dodate, a to je da li sam ja prisutan, kao da li sam prisutan, i u tom trenutku i da jeste i da niste, pitate to sebe kad niste, uglavnom kada krenu misli da li sam prisutan, u tom trenutku se napravi taj space, taj prostor i skontate da niste, mislim to je bukvalno taj neki efekt, i onda bukvalno vas vrati u prisutnost, ta mantra, da li sam prisutan, kao uje nisam, puf, jesam. Malo čudno kako to radi, najbolje je pročitate knjigu, ali eto možete da iskoristite tu mantru da probate. Četvrti način, naravno treći je meditirajte svakako, četvrti način, sačekajte peti način jer je on najmoćniji, evo sad ću da flexujem malo knjigu, to sam iz ove knjige dobio, Vadima Zelanda, Tafti the Priestess, znači mnogo moćna knjiga, uglavnom jako dobro objašnjenje tog awarenessa i sadašnjeg trenutka, tog proaktivnog stanja, šta god, gdje nisam bolje objašnjenje uspio da nađem, mislim, meni zato što već znam, znači ljudima koji su već mogu i upadali su u sadašnji trenutak, ovo objašnjenje će jako koristiti, jer će onda moći za mnogo kraći trenutak, neće im trebati neka meditacija, ne znam, nija mantre, moći će bukvalno da, znači u 3 koraka brzo za 5 sekundi da upadnu u sadašnji trenutak. A možete i vi koji nikad niste doživjeli to da probate, možda će i vama uspjeti. Ali evo četvrti način, jesu kao neki cheat code što koriste mnogi neki gurui, to vam je onaj tibetanski, jedan od tih cheat kodova je onaj tibetanski OM, gdje vi vičete OM, ili grupa ljudi viče OM. Probajte vi ako hoćete. Znači kada imate taj neki stimulus koji dugo traje, kad se on prekine, u tom trenutku može da se desi, dosta puta se i desi ljudima da tako prvi put upadnu u to stanje, da samo uletite u sadašnji trenutak, jer kao stimulus, prekine se, on se kao uje, šta je ovo? Čudno je kako to radi, mislim koriste neke i one koristi se i one, ne znam ja kako se ono zove, uglavnom ima različite nekih fora. Znači ovo bi bila ta 4 načina, moj sadašnjeg trenutka, ova mantra iz moći sadašnjeg trenutka, da li sam prisutan, koja vas baca u sadašnji trenutak, naravno meditacija, evo ova može sa tačkom, ili ove zen meditacije, kako se već zovu, gdje zatvorite oči i disanje i to. Naravno možete nađete na netu kako se koristi, ne moram ja da vam objašnjam u ovom videu, ima milion resursa za to. Onda možete s ovim cheat kodovima koji se isto rade u toku meditacije, znači ovo ok, mnogo moćna stvar, znači svaki put uspe, posebno što je to kao jako moćan zvuk, neka frekvencija univerzuma, šta znam, uglavnom činjenično stanje jeste da kad vičite to vibrira ceo ovaj prednji deo skroz dole do stomaka i do testisa. Uglavnom, peti način, znači objašnjenje iz ove knjige, jako moćno, jeste sljedeći. Ok, ajde, neću da vraćam na sebe. Ajde, stvari hoću. Znači, šta se dešava? Kada vi niste u sadašnjem trenutku, obično se izgubite u dve stvari, ili kako on u ovoj knjizi zove, dva ekrana. Znači, prvi jeste taj eksterni ekran, drugi je taj interni. Šta se dešava? Kada se izgubite u eksternom ekranu, to je kada gledate film, kada gledate na Faceu pa imate notifikacije pa čitate šta se dešava i tako dalje. Kada gledate utakmicu, kada se neko tamo tuče pa vi gledate, kada prođete kroz sobu, a fazon neko gleda Zadruge ili Zvezde Granda ili tako neke gluposti pa vam uhvati pažnju, kada se nešto zanimljivo dešava, ne znam, neko se raspravlja ili vodi debatu ili igra se, ne znam ja, rekao sam već utakmica, bilo šta što je eksterno, da, neki ples, neki event, neki koncert, bilo šta, neka predstava, znači bilo šta što je eksterno, stižu vam notifikacije na telefonu, bilo šta znači što je eksterno, jako stimulativno, da vam
da vi zaboravite na sebe, zaboravite uopšte da postojite i skroz je vaša pažnja zaključena na tome. Znači vi u tom trenutku niste ni svesni sebe, znači vi ste bukvalno lutka koja je čija je pažnja skroz zaključena na tome napolju, jel da? To je prvi ekran u kome se obično gubimo i drugi jeste naravno taj interni, kada uđete u glavu, znači kada ste skroz fokusirani na svoje misli, šta se dešava unutra i milion misli i još ako su emocije, ne znam, neke energije blokade ili šta god može bude nešto ovde, neka anksioznost ili depresija, osjećate tu loše. Gde se beše depresija osjeća? Znam da je anksioznost ovde u pleksusu, depresija je možda u grlu, u glavi, ne znam ja, verovatno isto i ovde nisam baš dugo osetio taj osjećaj, ali možda, ne znam ni ja, tu negde, onda uglavnom depresija, anksioznost, neka netrpeljivost, onda ovde milion misli kao treba sutra da ustanem, treba sutra da idem na faks, treba posle da učim, treba i na trening da odem, treba i da jedem, treba spremim klopu, trebalo bi da se čujem sa ovom devojkom i trebalo bi da i milion stvari, a onda ovde Facebook fazom javljaju se neke poruke, a onda ovde notifikacije stižu, pišu vam ljudi treba dođite ovde, treba dođite ovamo, ovde film iskače, ovde ste pustili muziku, ovde se čuje klima kako duva, ovde kompjuter pravi neki zvuk i ono kao okej. Evo čak i ovo možda, i ovo kada sve to, tišina, može da se desi da vas ubaci u sadašnji trenutak. Uglavnom, šta se dešava kada milijardu stimulusa sa svih strana dolazi, ajde, ovo je sad mešavina i eksternog i internog, ali naravno nećete biti sigurno prisutni. Uglavnom, interne mogu da budu te misli i taj sadržaj unutra i ne znam, neke telesne senzacije, neke slike koje vam se vrte u glavi i skoro se zagubite u tom svom filmu, u toj svojoj priči unutra, gde ponovo niste svesni sebe, ponovo niste svesni, bukvalno ponovo postajate lutka, samo za razliku od što ste izgubljeni u eksternom, izgubljeni ste u internom sad. Evo, to je video čak 17 minuta sad, ne veze. Znači, gubite se u eksternom ili u internom. Šta je rešenje iz ove knjige, znači jako je dobro. Vi onda, samo eksterno, interno, znači rešenje jeste sljedeće. Mantru koju on predlaže u knjizi, koju kaže jeste I see myself and I see reality. Što znači, centar između tog eksternog i internog ekrana je awareness, jeste ta prisutnost, taj sadašnji trenutak, jako korisna stvar. Znači, interni, eksterni, ali vidim oba istovremeno i nisam izgubljen u jednom, samo svestan sam oba, svestan sam sebe i svestan sam realnosti, mada ja više vam ne kažem svestan sam realnosti i svestan sam sebe, nekako mi je, mada rade oba, ali nekako mi je taj intuitivniji, uglavnom, svestan sam realnosti i svestan sam sebe, ulaziš u sadašnji trenutak. Znači, sadašnji trenutak, taj awareness, ta prisutnost, ta proaktivna zona, kako god, nek bude sadašnji trenutak, jeste bukvalno između tog eksternog ekrana u kome se gubimo i internog ekrana u kome se gubimo, on je tu. Uglavnom, znači mantra jeste I see myself, I see reality. Kada ste svesni oba, tu ste. To je taj centar, to je ta tačka. Uglavnom, rekao sam već zašto je korisno da naučite da ulazite u sadašnji trenutak. Ovo je bio video o tome kako. Pročitajte moć sadašnjeg trenutka, radite ove sve vežbe koje sam rekao i ovu petu. Probajte odmah sa ovom petom, možda uspete iz prve. Probajte i sa četvrtom, možda uspete iz prve sa ovom, naravno uz meditaciju i onda radite om, prekinite om i možda uđete u sadašnji trenutak na sekund, 2, 3, 5, samo da doživite da vidite šta je to, jel? Ne možete kroz knjige da skontate o čemu vam oni pišu ako niste doživjeli, ali možete da otprilike dobijete neku ideju pa da prepoznate kad uđete u to. Uglavnom, to je bilo to, mislim, u ovom videu. Jako je korisno naučite da to radite. Ako ostanete na tome, znači za sve stvari u životu će vam pomoći. Kad imate više proaktivnosti, kada niste lutka koju udaraju neka klatna. To je prva stvar. Druga stvar, ima manje stresa i manje problema u tom sadašnjem trenutku, kao što sam već rekao, ali i možete iz tog sadašnjeg trenutka da rešavate neke probleme i naravno sadašnji trenutak je bukvalno prvi korak u bilo čemu više, ne znam ja, naprednom što želite možda da radite sa svojom
u bilo kojim nekim spiritualnim metodama. Znači šta god da radite, da naučite da uđete u sadašnji trenutak je bukvalno prvi korak. Da, bukvalno u dosta tih nekih tehnika, metoda, šta god. I htio sam još jednu stvar da kažem. Da, možete kao vežbu da uradite, znači kad skontate kako se ulazi u sadašnji utorak, šta je sadašnji utorak, sadašnji trenutak, šta je to, probajte da, ovo znači probajte ujutru, ovo je isto jako dobra vežba, probajte da sat vremena budete u tom sadašnjem trenutku, znači da ne ispadnete, da se ne izgubite ni u spoljašnjem svijetu, ni u svojim unutrašnjim, znači, mislima, da se ne izgubite nijednom, da ne postanete nesvesni, to je lutka, već probajte da sat vremena zadržite pažnju. I ovo probajte ujutro nakon što ustanete, nakon što ste odmorni, jer mnogo je teže uveče kada ste već umorni i lako sve utiče na vas. Znači, probajte ujutro to. I eto, evo, to je jako dobra vežba, koja će vas, postoje, kao što sam rekao, znači možete poslije da instalirate, da izmislite strukture koje će vas vraćati u sadašnji trenutak. Zašto? Ponovo, zato što je to centar iz koga možete da radite mnogo više stvari. Ok, ja mislim da je to bilo to u ovom videu, nadam se da vam je pomogao, čak i ovaj duži od onoga, ali je korisniji, ima više informacija, duži od onog prvobitnog. Onda, šta sam još htio kažem, napišite u komentaru šta biste još želi da vidite, naravno, subscribeujte se, napišite u komentaru šta bi želeli da vidite, napišite da li mi ovaj video pomoglo, da li imate iskustva s ovim ili mislite da je ovo neka ludost i glupost. Ako mislite da je ludost i glupost, probajte, pa ako i dalje to mislite, onda mi stvarno napišite, želio bih da znam, možda ja živim u iluziji, mi svi živimo u iluziji, ali pitanje je u kojoj meri, jel da? Uglavnom, eto, to bi bilo to u ovom videu, vidimo se u nekom narodnom videu. Sad ćete vidjeti kako cool, samo pritisnem jedno dugme i krene outro, napišite u komentaru, zapratite me na Instagramu i pozdrav!